Merhaba hanımlar ve beyefendiler. Kanalıma hoş geldiniz. Dobrodošli dame i gospodo na mom kanalu. Danas radimo prisvojne zamjenice u turskom jeziku. Radili smo lične zamjenice pa da se prisjetimo koje su to. Bile su u jednini ben, sen, o, u množini biz, siz, onlar. Dakle, prisvojne zamjenice u turskom jeziku su u jednini za prvo lice benim. Benim, što znači moje. Benim. Tvoje na turskom se kaže senin. Senin. Dakle, benim, senin. Moje, tvoje. A kako izgleda prisvojna zamjenica za treće lice? Sjetimo se da je lična zamjenica bila o, što mijenja muški, ženski, srednji rod. Međutim, prisvojna zamjenica je onun. Onun. Dakle, mijenja njegovo, njeno. Njegovo i njeno kaže se onun. Pa kako? Hajde sad da se prisjetimo svih. Bilo je benim, moje, senin, tvoje, onun, njegovo ili njeno. A hajde sad da vidimo u množini. Bizim. Biz je bila lična zamjenica, a bizim je prisvojna zamjenica, što znači naše. Kako se kaže vaše, ako je siz lična zamjenica, jeste, kaže se sizin. Sizin ili vaše. A kako se kaže za sve nas? Znači kažemo njegovo i njeno, onun. Sada kažemo onların. Onların. Njihovo. Dakle, onların, njihovo. Hajde sada ponovimo sve prisvojne zamjenice. Dakle, benim jeste moje, senin jeste tvoje, onun njegovo, njeno. Bizim je naše, sizin je vaše, onların je njihovo. Sada ja vas pozdravljam do sljedećeg gledanja i slušanja. Görüşmek üzere, bye bye. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nananay topkan.